Hello, in Lodam Chamo, Dr. Pari Kanya, Voinakaron Soy Turchu, Nupuite du Lauchunga, Pasalten, 6 month pui chungchanga niang. India danin, Kande dan chuanin, Protection of Wife under Domestic Violence 2005 Acta chuanin, Hentianga Thilti hi crime chu anishan lo, ama ero chu nupuite sexual assault le sexual abuse ti inni ti ani mandeu khanin ka clinica hian nupakhathi aron kala enge ain soisel na tia ka hanzo chuan ka ser hi ana thei em matia history te hanzo chian zela ta ka khan chuan lungai deuh hianin nukul deuh hian ti han achan chin khamin shilta ni kan pa hian zantin me hian 6 month hi adu thina keila hian ka shisel na hian atlin box hi lawa ka serte hi ana mema ka zung tha themeu thin lawa ti chuan zan hi atlai hi alo ni a zan aron thim tan hi muthun lo thlen hi enge shom hi ka ti mema a lo hian ka hlaw ni ati ni tia kan ngai to chuanin engwangin nge hemi te nupa hetia anom tak a han soi zela chuanin anin nei dan kha hema India ram anga arranged marriage ang khenilwa in mangai taka anin nei chu ni boxi a ama ero chu hen tianga thila then ta ka chuan kan pa hian min mangai tak lo ni ka taksa cheu hi ado ni tin atap hom me ni chuanin ahan soi zel ta ka chuan anpa chu enge mi papa ngai me po anilawa pastor din muna ding te po halo ni lete sela amakhi kati angrenga tiang thil athen ta ka chuanin le clinic ate pon hetiaron kalcheu se hi anom ta ka chuan heng chungchang hi soi angai le in ka shiani engwanga heng nupa te hian chungkon nuam lo le in how le in chen hian ngam khopa hen tiang anom tak na chan hi tlemin han enila pakhatna chuanin nupain kara chuan communication hi apoi mo memani imbiak po na tha ne angai ni achan chu nula tlangwal kan ni to lawa nupui kumkhwa ta na in ne enge in nai ber kha kan ni ta ni chu ta chuanin friend te wa nupa kan hi nu chuan thili soyanga ya kan risel nei na thlin loi mo na kan ne mo ni chuanin friend te wa soyanga ni khanu khan friend te win a soilo kha ani in ka sha ka hanzo chian zela na chuan ma se heti mem na ti hi chuan tun hi avoi khat na chian lawa voi tam tak khatya awma to wangin doctor tam tak te po apan to wangin doctor dang te po khan an pa kha an shil nge in ka ringa ni communication that angaya enge eidu lo enge nuam kan ti lo eng kan ti hian nge shom min ti ping in ko dan me at pon du te hi kan ne ve chen chuan my dear te an tia kan du a chen chuan ma te nu te ti vel de kan du le ta ma se chen chuan an du me lo darling ti khan du ngo ha kan du dan ang lo ni kan ei du dan te pon nge lo chuwang chu imbiak pho na tha kha angai ni panina chuan mangai na kan ti hi nulat tlangwal na mangai na awma nupa kan ni to nu a mangai na ti hi omni klemin mangai na chu mangai na fekania enge danglam na intimate he ma se kan soi chiang deuh hlekanga nulat tlangwal lai kanin mangai na chu mel mang indu na te ani theya atlang pui chuan feeling ina ava influence te hi ani feeling kan ti chu automatic in ron kala achangin kan feeling kha sang ma achang kan feeling kha atanyam le duaya achangin feeling kha aron kal fata achangin arele duaka achang nuam kan ti ma chang kan lungaya heng nulat tlangwal lai kan mangai na chu feeling kan ti hian karon soi to ang khan a influence ani le nupa kan ni nu ero hi chuan action hi ani deu to a kanin mangai ma wangin
actionin inde na kan lantira pathian ma kut chuin inne na kan buat cheni chumi nuwa chuan mi pat tam takena an ngai to thin chu le me che tam tak pon kan ngai to thin chu ka mangai eme wangin lom nu puya ka ne pasala ka ne manga ka mangai che ti va soi jam te po hingai to hleine an ti ang ma se mangai na thu in shil zia te na me cha te pona moi tak le thiang lim taka in cheite pasal te tan pasal te poina an nulat laya an thu kan ngai poimo thin sia mo khan tyang khan ngai poimo kha angai ni mi patam tak chuanin me che thu te chu ngai thwa po ngai lo ngai thak liam me turan ti ani lo kha pasal tha kan ti de chu nu ina nu pui te na kan soi kha ngai poimo vong renga ti hlo thin tuma enge kan panin ka ra hianin enge ngai tua hawa rem kan ti tlan na tur ber kha solution kha kan zon ngai ni chutianga zong thiam mi pa pasal tha te an ni chu ba ka chuan he an pa hi kem chuan apathumna chu amasial deu nin ka shani pangai na chuanin masial na te po kha om to tur ni lawa mani ringot kanin ngai to ni lo kan nu puite le kan ko puite an hlim chuan chung ko nuam kan ni me ni mi pa tam takina an shat lo chu nu te hianin mi pa te meli kan en ngun ma sex kan man lai te po hianin mo mi pa ha kan ena mela khanin enge lang di kan che thei ka ni mela khan s nge langa l nge lang di kan che thei ni khanu khanin ka clinic ron kal nu khan apasal mela khanin l kha mu ta tlat lo ni s ringot kha muwa ka soyom ja chun share in she thiam mo l ti le s ti chu l chu love nya mangai na s chu sex ti khani an pa mela khanin l kha mum manglo re renga s sia kha mu wangin alom lo ni amit tui ka alungai in chen hial po do ni kan pasal te mela khanin kan han ena elle s ne na ahanin kop taka kha chuanin kan lom ma mutte po tuya kan mang hiala te pon kan mu the ni kha nu pacha chung ko hlim ni na tur chuan kha kan ti nge ngai ni pathian hianin pathian hi mangai na ni kan ti chena pathian chuan mangai na chu ada me lova mishing te hi mangai na dong tura min siam te an ni chutiang bokin nu pa te pon kan ko pui te kha abi takin mi pa hian kan ko pui inu pui kha mangai na dong tura ine kha ni chuwangin inu pui kha inu pui mangai mem le idwat mem kha han dwat mem mela mela khanin el kha langze ro se ti kha karan soidoni ka YouTube channel hi itana tangkai sha chuanin min share sakula a link hi min subscribe sakbula bokula chuan shat fia dule shat chian zwal du te topic request se in nei zel tak chuan hemi ko comment tang hianin zofia theireng kani chuba ka chuan private contact du te nom thina kha email he hemi description a hian ron da don email in min contact ton ya kalome bye bye